Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang manang engkai hadare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matalunna al-biranna tauke padi sengenge rirampei di surah Al-Mujadalah ayat 10 seddi makkada yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Betulna napatarakai puang Allah Ta'ala tau matepae pole di ketumanang. Napataraka toi puang Allah Ta'ala tau dewarenge padi sengang 2 pangkat. Rilalena iyai ayae. Napi sangkaki puang Allah Ta'ala sering ko mangi tepae dan nia padi sengenge siat tondrong tujuanna. Sering ko mangi umat salenge mencaji umat salang madeceng dan nia umat salang madiwawo mariasa. Tau malepie ia manang engkai hadere. Marilalung tepek tak. Naikia dek gaga padi sengat tak tundrengi, dek patu nama tanre ondrot tak. Sibalikna, matanre padi sengat tak, naikia dek gaga tepek tak mencaji pondasi pakai guni padi sengiro, dek to patu nama tanre ondrot tak. Dua-dua napi jaji jamat-jamangnya. Sinkron nama keda, nareko mailoki masenang rilino, neniari akhirat punai laluki padi sengang. Naikia padi sengange waji iri tuntuk. Dek gaga ripasang adi boleh diwajikanna matuntuk padi sengang. Pada muiring kanamu pak nana, ya rega nerapi ini umur macoa. Pada mui nareko orowane, ya rega makunrai. Naya tau pandritae, ya rega tau punai padi sengang, malada ripakalabi ondronna pole ripuang Allah Ta'ala, ya naritu tau pandritae maka malakangi padi sengange. Tau malepia ya manang kai hadir. Nule, sikomie urapi rampiaki riolo tak manang. Muamare mencici bokong temua wari laori di manang. Nututu si bawa papa salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.